Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu ushintshe impilo yami bazalwane. Angizile ngokuningi ngifuna nje sifunde ngisho into yamandla sokhuluma ngokukholwa namandla nomoya oyingcwele. Iyangihlupha indaba yamandla bazalwane because ithi iBhayibheli masiqeda ukumamukela sathola amandla okubizwa ngabantwana bakhe. So indaba yami isemandleni. Khona ukukholwa nokuphila umuntu ubona ukuthi yazi angazi ukuthi acknowledge amandla lawa anawo. So iqala ukholweni ke bazalwane. Ukukholwa leyo amandla ukuthi ungawunawo. Kodwa noma ngathi unamandla kodwa ungakholwa emandleni kuthiwa nawo awujude uzwabone vele. So kuyahambisana ke ukholo namandla. Bazalwane. Isikhathi esiningi uyabona abazalwane uyambona umzalwane ophila engazazi ukuthi unawo amandla. Yabo umuntu ocurious bakuthwala ezinye izinto ziyangihlupha ngiyibuke ngizengihlupha ukuthi because umuntu uhamba kakhulu ama-movement lawo ama-open air enkonzweni. So you'd see makushiyayo ukuthi isikhathi esiningi abazalwane ijumayelo bayizwa kahle bekuthiwa bekhulunywa ngokuthi mhlawumbe i-restoration uzonikezwa into zakho, uzonikwa amandla, uzophiliswa. Bona abazalwane begcwala i-stadium uzothatha into zakho, uzothatha amandla. Sinabantu amandla bazowathatha e-stadium. Kanti ithini ukuthi sathola amandla mesamukelwa bizwa imaphi lawo amandla. Amen bazalwane. So yangihlupha bazalwane, yangihlupha. Ingakho Apostle Paul Ephesians sofunda nakhona. Ephesians ekuqaleni uApostle Paul uthi ikhulekela nokuthi amandla abanawo bawazi. I pray that you can enlighten the eyes of their hearts. So that they can see hope. Amen bazalwane. Usho Paul uthi ngithandazela ukuthi amandla abanawo bawabona bawazi. Yabo sho sekuyavela ukuthi yenze kube nawo amandla kodwa ungawazi. Ngoba uthi akathandazeli ukuthi bathola amandla. Uthi ngikhulekela ukuthi amandla abanawo bawazi. Amen bazalwane. So yenze kube namandla kodwa ungawazi. Ngiyacela sifundeni bazalwane John chapter 1 chapter 1 verse 12. So nje ukholo amandla nomoya oyingcwele. Kepha bonke abamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe. Haleluya. Amen. Bonke abamukelayo wabapha amandla ukuthi babizwe ngabantwana bakhe. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe. Labo abakholwa egameni lakhe. Wabapha amandla, so kunamandla power kule verse lodwa nje kunamandla. Amen. Kunokukholwa futhi. Ngakho these two things they are alive. Hallelujah. Thema ukholwa ukuthi amandla nawo impela wakho nawo. Kodwa futhi mawungakholwa. So ufuna sibhekene ke bazalwane ukuthi bonke abamamukelayo. Bonke abamamukelayo. Elesingisi lithi to all who did receive him. Bonke abamamukelayo. Yawo izulu musazi uzocathi uzosithatha kancane musazi.
So athi ingakho yasiza amaBhayibheli esingesibazalwane. Amen. Because isiZulu uzothatha ukuthi uyasazi bese ubesale uyafunda nje. Bonke abamamukelayo. Amen. Wabapha amandla ukubizwa abantwana babo. Lesingesi to all who received him. Who receive. So samukela kanjani bazalwane? Bonke ayithapha namandla laba abamamukelayo. Amandla banikeze laba abamamukelayo. Those who welcome, make sure you receive. Receive is to welcome. So umuntu wamkelwayo bazalwane umuntu ofikile shuthi ushuthi ukhona. Amen. If ungakele stranger la isontweni umuntu esingamazi thina as the church ungamela ukuthi loyo muntu singamazi sinjalo kodwa simamuke amukelwe yithina. So you receive kwamkela. Ngereference uthezwe lakhe ngimi eminyango yangqongqotha. Bonke abamamukelayo wabanikeza amandla ukuthi babizwe abantwana. Amen bazalwane. So receiving him is not saying by your mouth ukuthi ngiyakho vele bazalwane ngiyafuna ukusho ukholo. It's the foundation phase of your salvation. Ukholo is stages of qala nje. Esokuqala istage sokuqala ukholo. Ethi ngiswini. Because I to humble. So ukholo stage 1. Awuyamkeli into ayikholwanga. So ekumamukeleni khona ukholo. Ukumamkela it is not saying ngomlomo wakho ngiyamvuma inkosi nomsindisi ngiyakholwa nangekhiziyo. It's a practice. Amen bazalwane. Ngifuna sicubungule because mangithi abamamukelayo vele khanda lethi sesamkelile sesiqedile. But ngifuna sibeke khona ukwamukela ukuthi how do we receive? Bonke abamamukelayo simamukela kanjani? Abanjani abamamukelayo? Ubona kanjani ukuthi usumamukelile? Because power is given kulabo abanjani. So labo wabanikeza amandla ukuthi babizwe abantwana bakho. So just to be called indodana inkosi. Bizwe nje indodana kaNkulunkulu, there is power ekubizweni. Because manje identity ayithebona subizwa umntwana kaNkulunkulu. So simamkela kanjani ke bazalwane? Bonke as the verse nesitayini bonke ngibhalela ngathi God's sufficient grace is available for all. Bonke bazalwane. Akasho ukuthi abasebandleni bebe bamukele banikeza amandla. No, bonke bazalwane. Umusa kaNkulunkulu wanele bonke abamamukela abanikeza amandla okubizwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Amen bazalwane. So how do we receive Christ? Ukwamukela ngithe elini gama kanikeza lo receive no welcome. Amen bazalwane. You welcome him umemnyango uyanqonqoza. You welcome him. Number 2, you trust him. Befika ethi yimina ke uNkulunkulu ongumsizi usumamukelile ebese ukholwa yilokhu athi yena uyikho. Amen. Bazalwane, if uyena onikeza amandla, asikwazi ukukholwa emandleni singakholwanga yena kuqala. Amen bazalwane. Asikwazi ukukholwa emandleni singakholwanga uyena. So one, how do we receive Christ? Siyamamukela ebese sikholwa ukuthi impela uyikho lokhu athi yena uyikho. Amen. Amen bazalwane. Amen. Mase samukele simamukelele bazalwane. Sakholwa ukuthi impela uyikho lokhu athi uyikho. Sakholwa emandleni akhe. Because umethu uyinkosi, umethu indodana yenkosi, sesibuka istate, sesibuka amandla kuye. So we receive him, we trust in him, lokhu uthi ayikho, lokhu athi uyikho, impela uthi uyikho. Emva kalokho we rely on him. Ayithi mamukelile bazalwane. Amen. Sakholwa ukuthi impela uyikho lokhu athi uyikho.
mase sikholwe lokho athi uyikho namandla akhe akuseke ukuthi sizikhathaze thina ngoba sesinobaba. Amen bazalwane. We now rely on him as the Father. Amen. Khumbula banikezwe amandla to be called abantwana bakaNkulunkulu. Bonke abamamukela banikezwe amandla. Simamukele ukumamukela besisaqhaza ukumamukela ukuthi ukumamukela ukukholwa nguye kuqala nokumvulela eminyango kuyanqonqotha ukukholwa ukuthi impela uyikho lokathi uyikho nokuthi ke ngoba manje sengikholwa kuwena ayithole ukuthi indodana yenkosi ayithole ukuthi indodana kaNkulunkulu angikwazi ke nje ukuyikhathaza angikwazi ke nje ukuyikhathaza ngeprovision ngeprotection sekunendodana kaNkulunkulu. So we now rely on him. Amen bazalwane. Sesithembele uyena. Sesithembele uyena. Okusho ukuthi laba abamamukelayo abanikezwe amandla abanikezwe abantwana bakaNkulunkulu yilabo abamvulelile meme eminyango engqongqoza bakholwa ukuthi impela uyikho lokho bathi uyikho basusa ngisho izinto ebebencike kuzo ukuthi mina ngimla masukholwe nguwe namandla akhe wancika kuye warelaya kuye. Mawurelaye kuye bazalwane sisanda khuluma ngokuthi wonke umuntu kwi-spiritual journey yakhe ida ekusebenzeni ungakholwa yilo ungathatha ama-commandments akhe sanakhuluma ngalokho. So masekukholiwe usurelaya again usuwenza njengokusho kwakhe usuwenza njengokusho kwakhe usucabanga your mind is renewed because manje usuthatha okushiwo yilo omkholiwe. Amen bazalwane. Wonke ababamukelayo wabapha amandla babizwe abantwana bakaNkulunkulu. Saqhaza ukuthi ababamukelayo abanjani akuboni laba abaphakamisa isandla ebese bayakholwa ngalolo suku and then sebevumeke inhliziyo mase beyasonta. Amen bazalwane. Akuboni laba abasontayo ababamukelayo. Yezwana bazalwane. Amen. Bonke abamamukelayo. So vele ngeke uzwabona amandla noma ngeke uzwazi amandla noma iauthority onayo ukuthi wamamukela ngokuthi uphakamisa isandla ebese ukholwa ngenhliziyo ngaleyo 2 hours kuthiwa bizwe attackon. Amen bazalwane. Receiving Christ ukumamukela enhlizweni ukuvuma ukuthi athathe indawo ukuvuma ukuthi it includes sacrificing. Lezi zinto ubambelele kuzona ukuthi thina la ekhaya thina osoqhudeni thina oqhudeni bangikhanyisela noqhudeni thina you sacrifice all that because now usurelaye kuyena ngithi abamamukelayo yilabo. Amen bazalwane. So masumamukeli ke usuku isonship ususemdodaneni masunjalo ususemzimbeni. Amen bazalwane. Ususemzimbeni. So mina befuna sibheke lamandla of being called abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Masibazalwane bekungihlupha ngifuna ukukhuluma mama yangihlupha ukuthi simamukele sisindiswe sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu kodwa masigulelwa endlini sithembe kuba madondo. Sifonela uba madondo ukuthi mina angisazi mfundisi ayibo kanti lamandla kanti amandla anikezwa amandla of being called umntwana kaNkulunkulu kanti enza njani bazalwane. Amen bazalwane. So bekungihlupha ukuthi bazalwane so simasigula thina sifanele uba madondo so simasigula sicela isiguqe esontweni yasiza bazalwane but believing in the power, trusting him, seeing him as who he says he is, and trusting him and akhe. Usemzimbeni usemndodana uyindodana. But you call uba madondo mawugulele. You church. Bazalwane. Amen. Yeso hala bazalwane. Lingihlupha bazalwane. Lingihlupha. Ukuthi makushunyayelwa ngokuthi ziyabuya into zenu nangamandla ni kade ngihleli phansi kushunyayela konke kuye mase kuthiwa
Sebe gijima stadium. Into zenu nangamazama sonala hayibo bazalwane. Amen bazalwane. Amen. Can we move? Izenzo chapter 1 verse 8. Kodwa niza kwamkeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezulu kwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Kodwa niza kwamkeliswa amandla. Kodwa niza kwamkeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezulu kwenu. Amandla bangaka. Amen. Amandla of just being caught, the sign of uNkulunkulu bese kuba namandla eswanikezwa umoya ongcwele. Kodwa nizamkeliswa amandla uma umoya ongcwele efika phezulu kwenu. Lamandla wamkeliswa umoya ongcwele angeke ube nawo noma angeke uwabone uma ungabakholwa. Goes back to faith. Ayithi mawumamkela kuba ubizwe umntwana kaNkulunkulu ukholwe nguye wakholwa amandla akhe wakholwa Yesu lakhe warelaya kuye. Nasemandleni kamoya ongcwele kanjalo. Niyamkeliswa amandla uma umoya ongcwele efika kini niyamkeliswa amandla bese niba ngofakazi bami. Ukusho ukuthi amandla eniwamamkelile ayakumsebenzela ukuba libe ngofakazi bami. Amen. eJerusalem. Amen bazalwane. Ibe sengaphezulu ikalithi ningasuke eJerusalem. Nize ningasuki eJerusalem. Bazalwane amavesi ayezansi ngiyakhumbula mawufika umoya ongcwele ukuthi wafika kune feast ekuthiwa Pentecost. Umoya ongcwele wafika kulaba ababe khuleka. Bazalwane. iPentecost ifeast bazalwane umcimbi. So makunomcimbi kuthiwa kunomcimbi nje eKZN waseKZN uyacabanga isiphithiphithi uyacabanga abantu abalapha ukuthi khona bale but uma efika amandla kamoya ongcwele afika kulaba ngiyaphuma kancane ngemanje ngizobona afika kulabo ababenjani mefika amandla abazalwane afika kulaba abaphezulu apha abakhulu ababekhuleka amakhulu babekhuleka lapha abazalwane. Uma amandla kamoya ongcwele efika akanifite eJerusalem. Uma samkela uNkulunkulu, uma simamkela uNkulunkulu, John 1 verse 12 lapho sifuna khona sithe samkela yena ebese sithola amandla okubizwa ngabantwana bakhe. But ekumamukeleni bazalwane ithe akona uphakamisa isandla ithe you actively took Jesus for yourself. You actively practically took Jesus for yourself. Because nama commandments awayikhathakeli masumamkelile. Like isifundiso salamandla awayikhathakeli masumamkelile. So you have to you read about him. I should like yena manje bazalwane. You can't rely on something ongazi ngayo. I rely on into ongazi ngayo. So masumamkelile practice umamkele. Practice bazalwane ukumamkela. Aligna nale ethi ningasuke eJerusalem. Amen. Ngoba amandla yakwamkeliswa eJerusalem. Ningasuke eJerusalem. Ningasuke eJerusalem. Amen. Ngiyacabanga bazalwane bebethandaza ukuthi babethandaza lokho ukuthi babethandaza isithembiso mengicabanga samandla kamoya ongcwele. Amen bazalwane. Nihlale isithembiso. Manje kune feast kodwa bayakhuleka bona. Kujatshulwe. Kodwa bayakhuleka bona apha. Manje ngiyacabanga ukuthi umthandazo wabo engathi kakuwuholi wesithembiso. Engathi babethi anointing fall on me.
anointing follow me. Let the power of the Holy Ghost follow me. Let the power of the Holy follow me, follow me, follow me. Ngiyacabanga bazalwane ukuthi ka uloyo mkhule kwalapha phezulu bazalwane usinike nesithembiso manje akasho ukuthi sizofika nini but ngoba sikakafiki angikwazi ukuhlala ngingakhuleki isithembiso bazalwane they didn't know ukuthi umoya ongcwele uzofika on that day lekhuleka ngoba abatshelwanga isikhathi batshela ukuthi bangasuki nje so manje angikwazi ke ngingakasoli isithembiso ukuthi lihlale ngithi awuma ngithi ukumamkela it's an activity awuhlezi bazalwane you don't admire him from far you don't just say umntwana kaNkulunkulu ngiyacabanga babethana isithembiso bazalwane uthi baba nje ngithembisa kwakho sezile inkosi edla moya ongcwele wehlela kithi njengokusho kwakho babethanda isithembiso bazalwane amen so amandla kamoya ongcwele angeke uziwabone amandla kamoya ongcwele akakufite bazalwane awumsiza afika njengomsizi awakufiki uhlezi uthi wamamkela kodwa uhlezi amen you seek first the kingdom you seek him bazalwane awafiki uhlezi nje amandla kamoya ongcwele because angeke uziwabone bazalwane so nabazalwane ngiyabathanda ngoba abatshelwana ngisho isikhathi ngisho usuku but they were praying bekhonekela isithembiso abanikezwe sona so ngifuna ukuveza ukuthi amandla kamoya ongcwele azoba umsizi kuwena ekwenzeni kwakho awekho automatic bazalwane awakufite usemkhulekweni utshengisa ukuthi impela uyamdinga umoya ongcwele they not automatic bazalwane abasebenzi angeke nawe nje uzobona ngazuthi manje akwenzeki kade awutshelwanga ukuthi no they not automatic awumamkeli nje wamkeliswa amandla kamoya ongcwele bese uyahlala bazalwane so ama results of the Holy Spirit kuwena umoya ongcwele dwells in you bazalwane he indwells bazalwane so into yokuqala iyakubonakala uma efika kuwe ayithi ufika kuwe so into yokuqala iyakubonakala uma esefikile kuwe iyakubonakala kuwe bazalwane iyakubonakala kuwe i-character yakho ishintshwa ngumoya oyingcwele character bethi uhlala kuwe i-character usebenza i-character yakho ngithi ama fruits of the spirit it's love uthando ukuthula ukuthembeka so lezo zinto ezababa zabanye into zakho lezo uthando bawubonakala ngezithelo abami amen iziphi izithelo zikamoya ongcwele uthando ukubekezela ukukholwa because umoya ongcwele uhlala kuwe but angeke azabonakala umoya ongcwele ehlezi kuwe if you are not practically or actively seeking him amen bazalwane so ngiyafuna ukusho usihlaba sitshelwana khathi sisindiswe ukuthi ngoba usumamkelile ke uhambo lolu awumamkeli masohlala phansi it's a journey you seek him amandla akhe solokukhulunywa ngawo kanje ungawaboni because uwamukelile but wangawasebenzisa umoya ongcwele uza njengomsizi entweni oyenzayo noma oyiyona so asitshelwanga abazalwane asitshelwanga isikhathi esiningi senza ama-altar call sibiza abazalwane bajoyina ibandla sibajalele sibaxhawule sebehlezi so bona bengasenzi because amandla wabasebenzi no abatshelwanga
abatshelwanga abazalwane. Abazi abazalwane. Bayadwa ngenxa yokuswela ulwazi. Kanti uTimothy uthini uApostle Paul kuTimothy sakhuluma ngayo le ndaba ukuthi kusukela ebunganeni wayazi imibhalo engcwele ekwenza ukuba uhlakaniphe ensindisweni. So imibhalo engcwele ayiweli bazalwane. Awamkela uJesu bese imibhalo engcwele iyayiwela. Ngizama ukuveza ukuthi kune practice oyenza wena bazalwane etshengisa ukuthi uyafuna ukuyibona lento. Awayiweli bazalwane. Kusukela ebunganeni wayazi imibhalo engcwele. Imibhalo engcwele ekulungele ukuba uhlakaniphe ensindisweni. Usho ukuthi if you're not wise ensindisweni angeke uzubone bazalwane umehluko, angeke uzubona umehluko, angeke uzubona amandla. But ufika kanjani ekuthenini ube nokuhlakani, ube namandla ubasebenzise futhi. The practice bazalwane yokumfuna. Amen. The practice yokumfuna. Kuthiwa lamandla ayekhona, lamandla avusa uKristu kwabafileyo. It's the same power. Amen bazalwane. It's the same power. Manje ngifuna ukuveza into ukuthi indlela esibakhulu ngayo bazalwane, we got the authority yokuthi sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Mase wasibhansela ngomoya oyingcwele ukuba azosisiza ekuhambeni kwethu. Wasiqinisekisa ukuthi amandla lawa avisa uKristu kwabafileyo yiwo impela lawo. It's the same power. Amen. It's the same power. Amen. So until you realize bazalwane, until you realize ukuthi amandla onawo mangakanani, I'm telling you, until you realize you are called emandleni, you realize bese ukholwa emandleni. Then you do this practice yokumfuna ekusithekeni. Ayamandla ngekahlanga bazalwane bese libe ngofakazi bami eJerusalem yonke. Amen. Abantu abayizela kwena babuze, abantu abayizela kuwe babuze, mase kuma ufakazi uthi hayi. Amen bazalwane. Angeke uzohamba ubebezela kungabonakala ukuthi hayi uzoba umuntu obangumsindo. Abantu abazoyizela ukuthi wena abantu bezona wenza njani, mase ufakazi wakho uthi hayi no, then you receive him qala. You receive him qala. Ukholwe nasemandleni. You rely on him. Uyamfuna ekusithekeni aze akubusise ngamandla kamoya oyingcwele. Ayakushintsha i-character yakho. Bese kushintsha i-character bazalwane, he gives you his mind, the mind of Christ bazalwane. Ukukhuluma kwakho nokwenza kwakho ufakazela la ufunda khona. Ukwenza kwakho, ukukhuluma kwakho kufakazela lento ohlala uyizwa njalo ugcina usuyiyona. Ngaba manga bazalwane, lento ohlala uyizwa njalo ugcina usuyiyona, lento ohlala uyilalele ugcina usuyiyona. Amen. So if you dwell in his presence, umfuna njalo, ayikho into oyizwayo. You have just received him, nansi into oyidlayo kuphela. I-mindset yakho iyashintsha. Instantly iyashintsha mindset yakho. Abantu babuza ukuthi hayibo la samazi ngasho ukuthi ngisho useyimwele ethusayo awuthuki wena kodwa kuthuka abaseceleni mase beyabuza hayibo wa relax nje mfethu, wa relax nje mfethu. Bese uba ufakazi at that moment, bese uba ufakazi no. Amen bazalwane. Bese ufakazi uthi hayi no, khona wamkelwayo, khona onamandla okumele wakholwe ebese sisebenza kuwe, ebese izithelo ziyabonakala. Amen bazalwane. So God has given us the assurance yokuthi impela sinakho konke esikudingayo masibuye. Uyisidingo bazalwane, sinakho konke esikudingayo masibuye. Singakhokhiswa abantu besibazosinikeza amandla, bazosinqakisa izinto thina sinamandla ukuthi asazi. Paul uyathandaza abazalwane. Paul uyathandaza ukuthi
ngikhulekela ukuthi bawazi. Amen. Bawazi. Ngoba ungawazi amandla onawo umuntu angamazi ubona ukuthi uyibiza umntwana kaNkulunkulu. Okay, vele nje uyibiza umntwana kaNkulunkulu ukuthi uyakholwa umamkelile uKristu. But manje ukwenza kwakho uyabalisa, uyacomplaina, ngiyahlupheka. Bazalwane, ubonakala lapho ukuthi indeed you do not realize. Awazi. Mthandazo waPostoli Paul uthi ngikhulekela ukuthi bawazi. Hayi ukuthi bawathola, because bawathola vele bebemamukela. Ngikhulekela ukuthi bawazi. Amen bazalwane. Amen. Yilo le verse uthi ngaphansi uEphesians ngaphansi u19 uthi amandla lawa amakhulu kangaka avusa uKristu kwabafileyo. Yiwo lawo mandla lawo impela esanikezwa wona. Manje kuPaul ngisipresekile ukuthi manje abawazi. Umthandazo wami ukuthi la mandla abanawo bawazi. Amen bazalwane. Amen. Because mase bewazile amandla kunendlela abazowenza ngayo ezotshengisa ukuthi labantu uhlobo oluhlukile. Mase bewazi amandla kunendlela abazohamba, kunendlela abazowenza ngayo ezoshintsha ezobesalile ushintsho babonani bawuhlango olukhethekile. Amen bazalwane. Amen. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Amen. Amen. Bible lithi umuntu mekuKristu uyisidalwa esisha. Amen bazalwane. Amen. So ngokumamukela and you get that power yokubizwa umntwana kaNkulunkulu. Amen. Wena uyi-newborn in your spirits, in your spiritual life, uyi-newborn. Umuntu mayekuKristu uyisidalwa esisha. Amen. Amen bazalwane. Amen. Okudala kudlulile bazalwane, mawuyisidalwa esisha wamkele uKristu, ayikho into enye oyaziyo ngaphandle kwale ozoyifunda kuKristu. Uyisidalwa esisha umamkelile. Ayikho enye into oyakuyazi nje bazalwane. The desires are new akaNkulunkulu. Passion is new ekaNkulunkulu. Amen bazalwane. So wonke abamamukelayo wabanikeza amandla ukuthi babizwe ngegama. Labo yilabo abazalwe bengazalwanga ngenyama, kodwa bazalwa ayithi ukholiwe ukuthi methi kuyilo athi uyena ukholiwe yiloko. Amen. Wase wambeka njengobaba. Futhi usuzelwe kabushwa, usuhlobo olusha manje ongasabheki njena engasabheki like before. Engazuthi awusabheki ngendlela obubheka ngayo before mamukele. Awusaqondi ngendlela obuqonda ngayo bazalwane. The desires are new, the mind is renewed, passion is new, because now you have received him and you have received amandla okwamkela yena. So amen bazalwane, ngithandaza waPaul uthi amandla banawo. It must be embarrassing bazalwane ukuthi waziwe ngomntwana kaNkulunkulu kodwa manje kubukeke ngazuthi amandla onawo awazi. Amen. Ngcono ungazeki bazalwane njengomntwana kaNkulunkulu. Ngcono ungazeki bazalwane. Muzokhala nabakhalayo. But ungazekwa njengomntwana kaNkulunkulu. But which power did you receive ekwenza uhluke? Shothi awuhlukanga bazalwane. So ngithandazela ukuthi amandla abanawo wawazi. Ngoba abakhe bayakubonakala ngezithelo. So izithelo zikhiqizwa ukusebenza kamandla akhe owakholiwe wawazi wawasebenzisa. Amen. Nkosazibusisa ukufuna kwethu. Amen. Baba izwi lakho linamandla liyaphila. Siyabonga ngalo nasemi